Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kacabangale, kacabangawan, pilong kumkinong senra. Pipin keman shisha, penerkiang ada ki kantin badanda. Ngin keman Ka SR Production Channel kan sayo ban pelat pat ba no ka music video ka bala ay kerteng paralog basisha ha ka nyo trik uno pra arjar arpo ar. Ya kani ka jingruai la ruai do arman disiar bat la agdo san ku parling do o Elias Rani batri ku par ling do la direct do ba one bed bala penbit penbiang ha ka bayade be jingshad da ka kong Juni. Kacabangale, kacabangawan, pilong kumkinong senra. Pipin keman shisha, penerkiang ada ki kantin badanda. Ngin keman ngobha. Kublai pi barok keteng jenga de sain ku paling do ngiwan hane menta ban peti pi barok ki pajba ba akan yau terik panai bakar usnam ajar puar ngin supply ka we ka music video ka bangin ai keteng parlok basisha ha ka channel jongi bal ai keteng SR Production Channel. Kublai pi pajba baro keteng jonga de Elias Rani te ngasong asa hamdar ting te nikon ni sap ngai ngu e uble tangan ran bal ai ngi ka mek ka phan ka basai baklan ma ngila bendon mata kan di ka music video ka jongi tadam de ubana lor ma ba ai ngi ka mek ka bakot bakhya tharai ngin jenala ban perform ya kenika ya kenika jungrai ba ai kerteng perlok basisa kum kenika jungrai kerteng perlok basisa ni bun bha ke jinge mi man kenika jungrai ru namar ba ngaru badang de kasin ka beningkong ba ngasim benta kenika music perlok basisa ba ai kerteng te ngampa jumlin ma ban ak kini ki video kalong ba ba yang ban long ban sibunta ma ngai kuble ya ba san kupar iba di ma iba la long ba ai museum yang ban le kani ke jurai jingsha ka jingim jonga ling am jumut hi bang ak kum kini ki video to ba de sain ko pari ba ai museum yang em pia persang ba de si kani di kalat ba ble limo u ple kala kalenti bangin long bang ngin ya sakman te kumba li ba mantan ru ka ke jumut kani ke jurai perlok basisa kamut uperlok basisa de uta uperlok uba dolang ka jing em jungi ka baman lakas ngi ubala ban ngin ladang idon kanu ka jing ladang idon kanu ka jing long akanu ka banta ka bangi ngimla ban thu inu inu ma tamba uperlok basisa ba long tam ji no yangi habang idon kam Kacabangale, kacabangawan, pilong kumkinong senra. Keteng jenga de Ricky Pauling do dengan syong sa apa kse shilong de hakane ka music video bal ai keteng perlok basisha ya ke jingruai la ruai da i sa arman ibade ru i win ting shop bapau jong kane ka ri khasi jungi bada la direct da i sa one bed bar ke jukopor la hikai ngi ke jingshan da i Miss Juni bar kameraman bede da i sa amo shooting kene ke jingruai ka benkong ke de ke jingruai kemen berkebaar pade ka donru ke jingshat hangne hang tai kinet konsoi Pipin keman shisha, penerkiang ada ki kantin badanda. Ngin keman ngobha. Kene ka jingruai kala de ke jingruai ka baar menta ka jingruai ka bankong ka de ka tunga dang kan mau bla ruai de iram susyang bat kene kala de ka sin ka baar ka jingruai ka bang ak menta bang shimta kene dan actress ni ba ha kene ka jingruai te ka compare kandian imdan actress ngidon tangki aktor sudah ka jingruai kan sa best hit rai ka jingshat ro kene ka jingruai ka pan kan mau ingi teng la slembak ngim ji kendu shu ki parlok la jangma te lembak kene ka jingruai kan tup lang ya baro perlok te teng ha ki jing em jungi kashem jing hi bangin ya thu ira ki jing let's say hayeng sem ha ka kya kashan kum chi perlok ni don be ki jing ma te ni ai knang ya kene ke roi perlok ba shisharu ba ha ki jing jungi we ba we ni don be perlok bangishan ya ladang ni don ka kya kashan ha kanu ka jing ero lengi la ban ya thu ha ta perlok ba sha ka ta hi ki jing mo chak ni roi
Kacabangale, kacabangawan, pilong kumki nong senra. Kini ke jinroi ke bangi syuruk ke datang po shlongi ha po nigrim bat ha po nong kendre po kedem kla mar po shlongpik te nakaliang jungi ru mtangi wan kenang hane ban penti pe ki pa ya ki pai ba baro ki ba I jinroi khasi te khamta manga kumba pila kershan yak to ke jinroi ke bankong te ngawan hane mataru da ke jing sngoret karpa de pi baro ki ba pejing ruai kasi sobha yarap langingi nombor kande kecing ruai ke bangile mentaru kade kecing ruai jing kemen tingis kem ba pin saya syat pin kemen lemba kande kecing ruai kecingi tela sing nak kele jingi idan ni kecing hane antai nombor kadang de ka sen ke bankong yakini sia arngut te ingi pan map le sen api da kidon kecing dunah hane antai wat soi te ingi kerpat de pi ba sobha kershan ya kande ka chana jungi ke bangil ai keteng SR production channel nama kadang ke bat thmai lengba ke jikersan jungpi ila bangin ya kiu shaprang Pipin kemen shisha penriang ada ki kantin badanda. Ngin kemen ngobha. Kumban chipin TPP ba hakan ikas ngi nyau tarik penai bekat arajar puar kepada iru artat kasingi ba insari list ya kaneka music video kecungi kan dondu ka dancing competition tang kitu ki kena ki ba khar as nem chupwa kapuar kan long na kandai biche kandai ka registration ki kena tikinang simpenta but kan competition kan sedang kapuar khar wei biche men step kacaka ka long hapo nong thamai hapo Mrs Ann Hills Tiny Dot Eastville School Kacabangale, kacabangawan, pilong kumki nong senra. yakani ka music video te ngimbo pelai ka por san baji san mit te ngkarpat di pai ba mo na long ka bala subha banya like share ba subscribe dem namta kan ka music ka channel ru ka barang thama mo te ngkarpat di pai ba long ban kersan le mingi we pai we da kan ka music video ka ba thama manta ka long ka internet te nginang pemi yang sadaki we pat ki music video ki ba kham bas issue ma te hani ka por nga suka ban ai khublei ka pang namta ki tu ki porlok ki baju kersian yangi ya kan ka music video nga ai khublei ka pang ru I manager jangi ba la ai masim ha ya balong ban nu ka por bang don dang om mem ngan mi no yong mjuk hang ma te isi pelaj bet te khublei sibun madam namta kan ki jing em ha jung phi te ai khublei ru ya hayang asem bor khoj mei pa eru ki bala ai masim nga ya kan ka music video Pipin kemen shisha penriang ada ki kantin badanda. Ngin kemen ngobha. te parok baro da kecing sokman I pentip ya pizza isisen sobha ya ram ban penpriang lam ya kande kecing ruai kecungi bangin supply ha ka new tarik penai bakat ajar puar kapol kanong san beje ha ka channel jong SR production channel kublish pun ya pi baro ki pajba ba I Kacabangale, kacabangawan.